Godine 1885. naš akademik Risto Kovačić objavio je u Glasniku Srpskog učenog društva članak o srpskim naseobinama u Italiji koji potiču iz 15. veka, kako ih je on nazvao. Risto Kovačić opisuje 3 naselja koja se nalaze u italijanskoj pokrajini Molise, Acquaviva Colle Croce, San Felice Slavo i Montemitro. Nekoliko decenija ranije njih je otkrio naš pisac Medo Pucić, koji je slučajno u Napolju u prodavnici čuo čoveka koji govori našim jezikom. Risto Kovačić ih par decenija kasnije posećuje i nalazi da oni stvarno govore nekom varijantom srpsko-hrvatskog jezika. Ove godine odlučili smo da sednemo u auto i da pređemo 1600 km i posjetimo ta 3 mesta koje je u svojim putopisima naveo Risto Kovačić. Volevo farvi vedere anche la casa dove è stato Kovačić qui a... Sì, certo, grazie. Sto in onore della visita. Ovo je kuća gdje je boravio Risto Kovačić. I kad sam bio mali, ovako. Kad sam bio 10, 15, Nalazimo se u gradu San Felice del Molise, koje se nekad zvalo San Felice Slavo i jedan je od 3 slovenska grada u pokrajini Molise. Nalazimo se u mjestu Montemitro, prelep je stari deo grada, nema nikoga.